سلام علیکم. شوکتی محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. سرباگورезии دهها استادان دانشگاه‌های تاجیکستان، بازداشت زنها و شکنجه آنان، بیزنسی نو اختراکرده‌ای آیلای رئیسجمهور، باید پسرانی خطنشونده از تشخیسی ویروسی نارسائی مسونیتی بادن گذرند. 8 مهاجره که صبح امروز در مسکو به ҳалокат رسیدند شهروندان تاجیکستان نبوده اند. دیروز خبر داده بودیم که طی 3 روز اخیر از 100 تا 250 نفر روحانیان سرشناس و استادان دانشگاه ها در تاجیکستان بازداشت شدند. شام دیروز به ما خبر دادند که تا 10 نفر زن نیز بازداشت شدند. اتهام آنها نیز شبیه اتهام مردان بازداشت شده گفته می شود. طبق اطلاع منبع معتبر پیام، حداقل تا 10 زن دیروز از جانب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت امور داخله بازداشت شدند. از جمله بازداشت شده ها 1 زن از ناحیه فیض‌آباد، 1 نفر از ناحیه وحدت و چند خانم دیگر از شهر دوشنبه دستگیر شدند. منبع میگوید 2 نفر این زنان را شخصا میشناسد و شوهرانشان در حال حاضر در خارج از کشور قرار دارند. منابع دیگر میگویند بازداشت شده ها شدیداً شکنجه میشوند تا معلومات بیشتر درباره رفیقان دیگرشان ارائه کنند. آنها را به تأسیس یک شبکه پنهانی متهم میکنند. اما منبع پیام میگوید حالا وقتی آن نیست که به خاطر زن بودن بازداشت شده ها از شکنجه استثنا شوند. زیرا نفرانی که بازداشت شده اند طبق برنامه بوده باید اتهام مورد نظر مقامات را به گردن بگیرند و در برابر دوربین اقرار شوند. اکثر آنهایی که بازداشت شده اند در حلقه های درسی که تا منع شدنشان در کشور شرکت کرده اند. یک گروه کوچکی آنها بعد منع حلقه های درسی در کشور نیز چند مراتب با هم نشسته اند و بعد بازداشت و شکنجه آنها نام و نسب تمام افرادی که تا سال 2015 در حلقه های درسی شرکت می کردند دسترسی مقامات شده است. در همین حال یک منبع دیگر به پیام خبر داد که دامولا قربانعلی، سابق خطیب مسجد کوچه‌ای به نام جلیلوف، دانشمند علوم دینی، دامولا انور و دامولا عبدالعزیز از ناحیه بلخ، سابق کلخازآباد نیز بازداشت شده‌اند. جرم آنها را تا به حال مقامات اعلام نکردند. اما بنا به معلومات به پیام رسیده این روحانیان معروف شاگردان و مریدان بیشمار در مقیاس جمهوری و بیرون از آن داشته‌اند. دیروز رادیوی آزادی با تکیه به منابعش در مقامات انتظامی خبر داده بود که عبدالله عاقلزاده مکملوف، دانشمند مشهور علوم اسلامی، با فرزندش از ناحیه رودکی بازداشت شدند. اما منبع پیام در مقامات امنیتی این را رد کرده گفت در بین بازداشت شدگان عبدالله عاقلزاده دیده نمی شود. در همین حال طبق اطلاع دریافتی علاقه 10 نفر استادان دانشگاه از شهرهای دوشنبه، کولاب، قرغانتپه و خوجند جان به سلامت جای کار و وطن را ترک گفتند. یک استاد دانشگاه که حالا از کشور خارج شده است و نخواست نامش افشا شود به رادیوی پیام گفت که در خارج شدنش از کشور توسط قرقیزستان خود مسئولین مقامات انتظامی با گرفتن مبلغ هنگفت کمک کرده اند. یک مسئول مقامات انتظامی پیشکی خبر داد که باید بازداشت شود، ولی اگر مبلغ مورد نظر را پردازد خودش از سرحد میگذراند. تا به حال خودم نمیدونم که به خاطر کدام جرم مقامات میخواهند مرا بازداشت کنند. من همچنین یک استاد قطاری در دانشگاه درس میگفتم. عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میباشم، اما در خانه نمازهایم را میخوانم. حتی یاد ندارم که به کسی درباره دین یا نماز یا سیاست حرف زده باشم. همیشه سیاست حکومت را جانبداری میکردم. اکنون فهمیدم و درک کردم
ки ба намозхонаи оддӣ ҳам ин ҳукумати имрӯзаи мо новобаста аз он ки ту чӣ шахсияте ҳастӣ тамғаи террористу экстремист мезанад. акнун онҳоеро ки мегуфтанд бо туҳмат барои солҳои тӯлонӣ пушти панҷараи зиндон шуданд дарк кардам. ин албатта барои миллати тоҷик як мусибати бузург аст. радиои паём аз тамоми созмонҳои дифои ҳуқуқи башар, кишварҳои аврупоӣ, кишварҳои ҳамсояи Тоҷикистон даъват ба амал меоварад ки бо ба инобат гирифтани шароити сиёсии Тоҷикистон ба хотири ба дасти режими диктатурӣ ва худхоҳи золим наафтодани донишмандон ва шахсиятҳои саршиноси кишвари мо дасти кӯмак дароз намуда барои паноҳ ёфтани онҳо мусоидат намоянд. акнун чанд хабарҳои дигарро ҳамкорам оиша муҳаммадӣ гузориш медиҳад. вазорати тандурустии Тоҷикистон дастур додааст ки минбаъд писарон пеш аз хатна шудан ҳатман аз ташхиси вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ гузаронида шаванд. вазорати тандурустӣ сабаби ин тасмимро ба афзоиши гирифторӣ ба бемории сироятии вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ дар кишвар аз ҷумла дар миёни кӯдакон рабт додааст. аммо шахсони огоҳ аз соҳаи тиб мегӯянд ки ҳадаф аз ташхиси ҳатмӣ пешгирӣ ва ошкор кардани олудашавии кӯдакон ба ВИЧ аст ва он бояд бепул анҷом дода шавад. бояд гуфт сатҳи хавфи гирифторӣ ба ин беморӣ дар Тоҷикистон ниҳоят паст аст ва шояд аз миёни ҳазорҳо кӯдак як ё ду нафари онҳо ба ин вирус олуда бошанд. дар як соли гузашта дар Тоҷикистон дар вуҷуди 130 кӯдак вируси норасоии масунияти бадан ошкор карда шудааст. аз ин шумора 82 нафар писар ҳастанд. мақомот мегӯянд кашфи гирифтории кӯдакони то 14 сола ба ин вирус дар муқоиса ба як соли пеш афзуда аст. пизишкон мегӯянд баъзе аз кӯдакон аз модар бо ин вирус ба дунё омаданд. ҳукумати Тоҷикистон аз 1 январи соли 2019 хатнаи писаронро дар хона ки умдатан устоҳои касбӣ анҷом медоданд манъ кард. барои анҷоми ин амалиёт дар хона ҷарима пешбинӣ шудааст. ҳамин тавр ҳатто хатнаи писарон дар Тоҷикистон бо пардохти маблағи муайян сурат мегирад ва хатнакунӣ ҳам ба бизнеси Оилаи раисҷумҳур табдил ёфтааст. ҳоло бошад бо ҷорӣ кардани ташхиси вируси норасоии масунияти бадан аз писарони хатнашаванда боз мехоҳанд даромади муфту ҳангуфт ба даст биёранд. ин дар ҳолест ки дар ҳама кишварҳо барномаи махсуси мубориза бо гирифторӣ ба ин беморӣ пиёда аст ва барои ин созмонҳои байналмилалӣ миллиардҳо доллар ҷудо мекунанд. аз ҷумла Тоҷикистон низ барои мубориза бо беморӣ миллионҳо доллар ба даст меорад, аммо боз ҳам мехоҳад бо роҳи пулакӣ кардани ташхис ҳам кӯмаки башардӯстонаро аз худ кунад ва ҳам бо ин восита тиҷорати даромаднок пиёда шавад. бино ба маълумоти вазорати тандурустӣ соли 2019 дар саросари кишвар беш аз 81 000 кӯдакро хатна карда шуданд. 8 муҳоҷире ки 7 январ бар асари сӯхтор дар истироҳатхонаи коргарон дар деҳаи нестерваи ноҳияи Ременскаи вилояти Маскав ба ҳалокат расиданд, шаҳрвандони Ветнам буданд. намояндаи сафорати Тоҷикистон дар Русия дар пайи боздид аз маҳалли ҳодиса ба расонаҳо хабар гуфтааст ки ин 8 нафар ва ягона нафаре ки дар фоҷиа зинда монд ҳама аз Ветнам буда дар як гармхонаи марбут ба як зодаи Озорбойҷон сабзавот парвариш мекарданд. мақомоти ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Маскав ки қаблан қурбониёни сӯхтор дар Ременскоеро шаҳрвандони Тоҷикистон ном бурда буданд, иқрор шуданд ки иштибоҳ карданд ва қурбониён шаҳрвандони Ветнам мебошанд. дар видеои нашр шуда аз маҳалли сӯхтор дида мешавад ки аз истироҳатхонаи коргарон фақат пораҳои оҳан боқӣ монда, дигар ҳамааш ба коми оташ рафтааст. бино ба иттилои дафтари матбуоти раёсати вазорати ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Маскав, субҳи 7 январ бар асари сӯхтори истироҳатгоҳи коргарон дар деҳаи Нестероваи ноҳияи Ременское 8 нафар ҷон бохтанд. ягона нафари дар ин фоҷиа зиндамондаро бо ҷароҳатҳои гуногун ба бемористон интиқол доданд. бино ба иттилои хабаргузории Земирор, дар телевизиони давлатии Эрон эълон шуд ки барои қатли Дональд Трамп раисҷумҳури феълии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико $80 миллион подош дода мешавад. дар эълони телевизион гуфта шуд ки аҳолии Эрон 80 миллион нафар аст
و اگر از هر یک شهروند $1 جمع شود، پول خدمتی شخصی که رهبر امریکا را برطرف میکند پول کافی خواهد بود. عیناً همین اعلامیه هنگام میراث خیرباد با گنرال قاسم سلیمانی که 3 ینور کشته شده بود اعلان شد. در خود ایالات متحده آمریکا چنین اظهارات را همچون یک عنصر تبلیغات که برای باز هم بدتر شدن وضع کنونی تهیه شدند قبول میکنند. ضمناً قاسم سلیمانی فرمانده قشون‌های مخصوص القدس روز 3 ینور هنگام حمله موشکی به فرودگاه بغداد نابود کرده شد. فرمان را درباره نیست کردن رهبر نظامی شخصاً پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ صادر کرده است. تهران این عملها را یک ظهورات تروریسم بین المللی نامید و وعده داد که قصاص میگیرد. ترامپ در نوبت خود با واکنش فوری به همه عملهای تجاوزکارانه ایران تهدید کرد و آمادگی پر خود را برای ضربه زدن به 52 هدف در جمهوری اسلامی اعلان کرد. تماشابینان عزیز و ارجمند ما، اینجا برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. خواهشمندیم با لطف و مرحمت پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. در پناه الله باشید. خیر تا روز دیگر.